له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Kwezi watukufu mafundi watu wa baba hatu wazaza hatu wanasho hatu wanama wanzani karimto sauni zentu sa za kisilamu nizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngabonu kutuwa muhimu nakawona ukakairirizi hadisi irahaze jabira ukabanu abasanga rendao nezeta puzamwiso za uka azalibi niende zahibu watukufu yabo ujo kanza ya jiantiye banu yari furene ngari johu mrejeza immediatement ngari hadisi yono ngodazi bibana wanama watukufu elebela boltoti wa onunga wa yabo na wanasho hangu walo Faransa no wababa hangu no wajumba hangu eni mranja mbahuma banswili hasibabu manzishi yanzihwa ya uka haina mndu ya changer le dina na haina mndu ya deklare mwana nungi na mndu mme ya deklare ya bona wezi watubi au wajipange wajiwanje mroni oanrupi ya washanga ya eza leonda zivi tiono bambi za mapicha ya tilwa ni bambi ya wanama yabo ile swali loli dubu upande wa bili tiono conference lelo tiono mzimba baada na mwishieza ntuzabira awewe mahayabira yamba haisangu zionongo za siasa ile amfidiene mahakama neza dunga ezenturalanizo hujatena timishi hambange bidiyo rifanye primaire ya opposition ujo votiwa de ujo kaenda mwanze voti abonge bidiyo ajibula mba ijinru tija ukwezi baada yabo gamjo rongoza owadade no wanrwashe no wanashwa faiswali mutwi salimu do wanashwa ho wanruwao emijia ho wanruwao yomoroni ikoni mitsamihudi ikaya ngwazina ona ushukuria bo asumani yarendi hara isi ngabo wenji we ikaya ngwafeteo ndonondo amjo biramba bititi bagasi banunga rwano bwana hanza ndwa titawe ezahusu Facebook FM na journalisti wa hao yakawa hao Badruddin ni virembabi masuala ya husu mafonctionnaire wa Comores lazimuri juwe roli ya hao eze condition wakaorengo hazini dazivi ekenga bomba biyadunga abo ngarijo uzamba kwezi watukufu mkinike haringa bafanywa opare ngarijo zibiramba bitena hutukufu hana yalla ala barakatillah. Kwezi watukufu sonti pia ngari ishiao ngari wonao ezengoboka yao zibarizi ezentuzinu pia alhamdulillah alhamdulillah alamin ezahusu ema opposition ama opposant kayao sikwa lelo wali wafanya conference banumitile mewantu lo shindo dunga ndongo zambao ni wantu haukatika ulinda bajiri ndongo shati utetezi sharambari tidohamba abangea buri waranti tiono opposition watanganyika tiono mzimba bwa mzimba ezenturalanizo huja haonesa ya ukana metra mzimba ngwa ibenza gelazimio wafanyishihe primaire ema opposant pia na lera ile wane litowe mzima ende yashindane na Azadi zinda zilana kwa mwambia nizo wanu mtujua dabonriao mungusha wani tukabidi na bemi mwalimu insi mwambia nizo amangenga mjo wanu ni urongo sebo mzimba bati huono haruma foto lelo la he opposition da ono wandu wakada ona we hapo ebanunga mtabu hauda nyina ndobo mzimba da one mabani hao mabani wa siasa ebanunga mtabu hao abanunga mtezao wandushere abanu Demili riju
Gebidio rijue. Uto amba ukana uhuziano goza politiki. Ngari wanona azali bano emahainu pia ngari bano gatungu wana naye. Ujahure je ngwambi wandu kana na mjeri fanye premier irijo ujo kaneli ashindani na azali. Wanu wewe kawe mru wa sharia usomo sharia bomzimba. Kawe mru wa sharia wasoma sharia bomzimba. Yabo enda wende wa wane uka ilodaba ishiyando ilodaba au mnafiki Allah emdu jobango ndo voti da ina azali eseni da ida eleje shindilo eze kurukuru ndizo ilodaba au mnafiki ya pulani azali قول واحد كلمة ما بس emanu kusonda wapi bomzimba premier ina zivi boko bainge tiji yindongo nda zivi na premier na mfanya jari mdu mzima kati yangu joshinda azali na mdu mzima ende shindani kwende kenga wana ndazi wamba usomo sharia wajwa wanti heze barwanda wa parule mengu wajamba kana zenongo emwenza shonga uyazifanya uzintuko za kibinadamu hata eze kurupia yazidangusa yarengeze mbwa hizo yazirenga banuka bo makisi ya tubura hata lelo dobya rumanyi nyuma bomfanya sharia ya subuti ya uzisa jaza ewer jazare le ebale ilandele maudila buhuwa ubala hare mwa shuma ubala abakam darabi ejaza wala ya muwana wala dami balanda mitindo tiyo hostu yo ama mtume bala mi awraji sallallahu alaihi wasallam wala midena yeu hane nakana utungu na jaza midena ndana uwajaza abage bomzimba trawondi walale trawa wende walale bomzimba utawe mnamba abaho amba urantiro goza sias ebani ya urejezalo bokonu ndo urambiyana mdala unono ramba marahaba arjo wona na maudu twakia bomzi ala kuja ureje basa utongo zo utondo itosha urwa na upaso ndoshe itwa yauka namje fanye premier isanganyi hena skanada rumavoti pakaja namnabi amazombiana biazarongo ebana azaliwe nge wakam ende rumavoti ya chambe ngo ndaina nyira nsada ni namna muyelewa bana azali kweli ngo joka enda ataji presente candidate weyibidike hafu au nge prison shanda bora helele ya wenza baraka wa wanona batije sangi yote bale ya ho garshelo wa juma lelo yomba lela tul juma Allahumma akhadhu akhadha aziz muqtat Mwenyezi Mungu namrenge ya rifurahish ebanu deza hele jimbo la wantuan wakati wa mkutuo dovya heza peta emwenda kakauha nto umreti eni mwamba mkutuo awege hwabangu elo bomsimba hwamba au revoir ramba ba au revoir bye bye ebanu gore jeitse na jori paso che chorma hindi ebanu banoni ule nakingo no gada na zali haina mrutu azali wazali kazombuja fanya ba mashuru boti juu abo atojo iranganya ya mfunge ti wono uta ukantida wana wandu mana hao urudi hurila ha kana bonga maudu botasi ngebanu urejeitse na utangu tawindi omdo isawarila hawamba ukana urati nokoza siasa edo mahakama mwende madu fanyo msara fashono mseto yo edo mahakama mwende madu fanyo msara fashono mseto bomzimba bangono elari fuor lo nuda sina eranzi mndu atungo abakare belari ebanu we mahakama wayafanya ebanu porte plainte majana maidi kabata tanzima ya arete mzima banu ramfaku abanu belari gejuze we ulo abo usunguli oda ona salile longo hunda ona ele unga hunu nga wama amamdu remo kila vie ngore moyinu le lore mun ala fule longo jo utanganye da ona wa udo ambakana ngoni lyo ndo ambarenda ruma premier fanata wala ngona sharia wangona majeshi we kaya yo majeshi ya wanidi yawe yentika twani dia mdu womo itoka yonti warenge Sarkozy wawazia woi emri akanzi wani Emmanuel Macron Alexandre Betiji Benala mwarabutu ambokana wala wado bana kafu babano kesi uzima owaidi oshiri Alexandre Benala ya ndajire ndokale botikari ya kanzwa shema hakama ne serikali ne leje shida onakani moto yafanya usovaji rekangu bane cheche da ina azali rekangu aida Macron da woti pia shawandu pia watukabona kana oyafanya rogo zitoza sharia bomzimba oyafanya rogo zitoza sharia itongeza emruo hasunzusiwa abage bomzimba bandika hamba ngodo declare azali afepirizo shawo ngodo afanye baje bakemreda shina ida ina azali aruma vote
emdi arahitwa yufanya o haido pirizo emdi atraise peuple yufanya o haido pirizo usilamu mdi arahitwa bidia ulwa wayafi wati mdo kwa ndo mko kwa vote ezabidi ebanu kwa ndo ndo mavoti ngaona ba garanti da hivi yabo yakukana na mjetu fanye vote sisi wakati yo bate bakemzima ida shinda ni naye ekusana kama utunguto na mamdo yake ndienda vakansi ebanu mdele jebana mruja tsene da bebi tukubali ukaza lanchendu na hudoka kezija waziwa ujwa ukana imabeki yeska jabulwa rantsiga jamba ya waziwa kama niyo bulwa rantsiga jamba ya waziwa kamdati baba ngo madu hazi mdati lino ndu hazi wanu banga mona umotogo tso ufam ndu hazi afizo zonti pia ebala wenda wakampara watu waketsa rumuzela tabu kana kwa kwenye konferensi ya opposition dai ha wena ndebe bomzim emabani yao Usman Sonko ge waeche go ne namna wa mu media bayamba kweli alafu nyinganyi bajana manane mukapati ushura simdu pa Usman Sonko Senegal ge waeche gushindo hadisi ndo bibe yamba ukweli wandu wa mabao kweli uamba unansito za siasa mimi tsati demission ndo comme si ali ntondo bwele teli yo abote bro side yao wagba inga ula mdo opposition wakwelekea tubuli wabule ile teli la nzauzi bange ni wandu mweda makantida nyina ebala tibuli litso wona rogo ni wandu mweda makantida nyina ebala mabawi weyamlahani habala la unono mimi mtu ajutabana fakhabo la unono wakatona na maudu okay abo salama chema nziya chema omagore bode tsami ebana kujamba ngondo saho echawurejeza inti emetiro izia etiramu izia etreba vjira kisida awemvu wase varisikiloni yabo ngori yotito okay bantu tibura ndo tsonda hintu wabangwenza enda shale lungo jorambe namjefanye primaire abodele kartushi na nenda sinazali na shindani hawasi wasiri jiwe riferi kwa mzimaye yabo azalia ya mwekera zebasi azalido ulona wantu namfikiriro batibura mwatushinda mwadisa uziranzo usikura ndiso wane bwana inu watomba rugo ya shinda yaonesa zalu kaba nkweli wandu isawa decide ban padamia udao shadi mba telefone sawa la wakansi wapa ya gate sasa wanuga kwa shukuria wemba bamlesi okay kawade za uo mzimba boda mi haude mdujo ujo jabada zaliman da mi haude mdujo jabada zaliman badeka mbokana weya wana weya tuwa mnari yali weya simbuha weikana uni banafasi nifanye betis na nimuwe yafe kabalo aringa gabo kofanya jaya haya Mohamed Elias sana de chata welbade tijeli bada wina dobi watola mjukana wale ambassadeur awojwa shara bweda saho igwe ntori wiki ambassadeur hindi bo fari ntori ubeja wondo leti uketu dokiraze onatsi kabatu jojo ni buje ba ntutsa ambassadeur tutsamba hindu amazoni keba none jo ramba gari change yo rizi change ke kartu zi change enda bazin tizo rafungia ramba garanzo da ula haki kuna uja unike baidina hapo eda yuba yugo jorunda mapesa emirate eda wewe amtoto abaida wewe wole upande uokozi wa tukufu na kaanza nirongoze mzimba nirongoze watata hangu no wana sho hangu wakomori watukufu ikayao ezentuzinu kama mmonene namna mzinao wandu wa kana baraka watati no wandu washi woti silamu ya janzi za ndongo ekekaja zanti za imanyanya basi edamu isaifu enyi wazazi wana hanyu watungo vielewa wando umahanyu wafungwa wasangwa wafirwao wanu kwanza waduhamba shangu wanzo ikama ula modi inuge ideka wana hanyu kwa tunda likoli wasoma kwa uenda wasoma kwa tunda hazi wafanya ebanu bo wazazi wa mitami huli wazazi wa moroni wazazi wa ikoni wazazi wa fumbuni wazazi wa uziwani wa mwali wanzu wa ninyosi pia ebani de emergency ma promete wa isa ijanga mjibi wa au banunga ni mafatige banu amazo mjemjeleze bane namna nao na mzinao ewa moroni mdiwa sasa limna soro bo wa moroni na Faisu Abdul Salami amdo kamkauhima mirondo yabo mwenda moba bwana tiki emana hanyo hito hatidamu kiki dai na fakiri uwa watidamu wa wandu wafika kamtoka uzijua ngamzijua ondro
ya ukaamini sofuna kamali wao shauri utamala baloro bokume wazi gamati wazirengo watrao sho waka urahitwa abo wo sufa jihad na belu na fakri na kiki na mnalukuma ni mshenzi yabuga ni banu wa moroni alafu kweli mjuhanga mndeme yao mshenzi mtuje olango mana ficho bahari hano mewa Afrika banonge hizo ndizo mapromete wabo mzihundu ndo shukuru mabe alhamdulillah awa ucha ebanu kamto wezaje ke hizo mabanga mniki wao mzihundu baya kabanu mabanga mfanyili wao nsi hamndani hitwa hamfunguni hamhibiani ende hachawa ende ngodo banu njomdo sina mama laba wallahi bila zongo zongo zini hozao wala rikamba nzuani de lo isawamba tenokogizo chema ento jani hundre wala wakaufanya tirene mabelelo karijo ucherere aba wala wado hamba riateze mauleze asimini zisa lelo tsa kwana urila piza bari risa wala lelo riri machi partout lelo kateze ro atamkiniki waretina menji lelo sitwa bangenyi nikabazi nyinyi ashire sambi waidera isiwa hanyu wanu kama la fuma mjoja mabekana kama zao ka tournant eka mustadira kama biani banido eka mustadirani daina wo Sarkozy wao da makandida manto mjana kwa bana tournant na mtamode malali eka ngoma tournant na mjuhe mmane eka ngoma tournant na mjuhe mmane bo anzuani banga mjota wentwa mjo fasha abuna be ya mehemze mu ikoni ekati fumu stadirani na wao kwa na ukabado be tournant na wajambe wedo na mapesa ya ramase enusio ya mapesa ya azali yani kiwa ya renge ya kesinema mfanya hama Medvedev daina Putin yabya muniko wende shabo video jodo taru bakufanya pete mitso kutambaza bango jokensi niyo hangu yodiyo madamu da eternal kilo bimjo kanza mniko wayo do bulo hapa tamune malade bangari yoro ngensi anga jofanya sharia na kanuni ri hadisi ngeri ri resevoti yenda na ba mzimba taondo wala lebo mzimba ba hamba uratiroza politiki enda za mahakama ujojo abo mwede mwado mdhulumu uretiro ndongoza siasa wodo atendo wa mwangoni mwado wabe mkubali kwa ushindwa ebanu ushindwa do yaravotino yazitundano deseni daidi abuja butkanzani mwabieri banu ya ukana marahaba mejibo wazaze bo wababa na mfelicite azalisha banu ganyine zero na mzine bahara zalano mewa mahala kadha ondo wakati wa Faisala ulo waweda warengezele flo bishekere wala kardo tangani dem tumcha Faisala yidi mwana nyasi Salim Nasoro ulo hafugarenda tangani amda tunafiki yode titri na ikazaba mutu ya ula wa funa wala watipia wajibiwa mutu ya ula wa ya hafano wana wa viole wao ya warahitwa lelo mwisha ukahano me watijida hubi awavoti wa wadezinye waende yafanye salbulo harumano wazungu yende ya trimsaja jawo ya utakomori halafuko linga mtu mdozi na ngoma ya ukana lelo de raunda raisi inundi ya komori na hibi mumalaba komori yoke tina rongo haina kitojo ni kamba induna hala itojo ni kama itojo ni kama itojo ni kandongo abwene mndu ngojo sayedi tindwachi banuti tu upande okana tizo alabanu bainge ngamfo bainge ngamdulumi wa shomi mundo ya komori je m'en fous pour aimer mon pays je dois vivre d'abord kweli bo wazaze mwabanyi ba anduja mwede mani unere bobu ba etumutiyo unere tasbibe etumutiyo unere ye banka mantentendo tale tarawe hada hivyo wala mfikiri usila moja au mzato mbasi mwana nhoju kwa kanti swali daona ya ulo hafu mtataye mwana aho ngeidani owana kwanende hamye basi anafuko likeka mtu wa mwede madozi na danyuno wantu wa unyoti pia ama wallahi mtozulu wa baba ruwatate mtozulu nyoti nyina azali na ino afrikani mtu ya uka ewe iba tushinda fanya wantu wa ili wanu ya weyatambaza hunu pia wanu webe singura mwa ya tambaza afrika na ya tambali wengu paro ende ya teumani ende ya biseiko wenge hama da wanu wadungo urahitwa wanu we mercenary urongo ende ya ranganye ya afrika shawiti mdi arengeza ndoko ya tukangu tuka urengo ya jorengo wa udu wandu arengeza ntiza hao wa udu watu ambantu utende nti inubana izoza utuziju kwa mziba wala mdu wazali izoza utuziju mana ho wabao untoren ari fanye primera ama Faransa ebanu mzima ga ama Faransa wanugwa una sharia wanugwa una kanuni wanu wao polisi yokti izoti dese bazazali
eze kuru aside makurukuru yao ema gofu yao na harimi wanwandu walona fikira walona akili wastahiyo ni dom waishele wenti hao abungenyi wazate badi uhoza mzate mwenza irubi utuono wazate wade watunguzini ya azali barano mewa Afrika shakwati na hamu ya uka ebanu wengo da wambia no kwenda zibiwo imndu ya jari nika promesi majana mane timaji timanje timsomo timunono timakama tibudozi timbalezi timarutuka yonti alafano mewa yonga mjebiwa na bojuzi modo shindo ni mtu kwa shindo ulamba yindu eba chaka ema zero wanu jawo wanu baja gebala ula unafiki au bala ila sina mama kanza mfanyie wantu eba wasangwa hunukwa tsoma ngwazo biwa jado mangaliani na bonga njigo onuwe yatogeza uri puleze biye ridobe zinruhula alafu ne ngwazini yao la uduka yabo le noko tujonda wazini azali de raisi richibu ntwabili unungu abo problemu swafi do urere ba ndo abe kondo mna ndini wan mama kutwabiho na wala huone ntwabili ndo ukanti ngozino bo unafiki bo wazate na urisa nzati wode mwenza irombi ndo shede mwenza irombi ont avu wala wanzieze baru wangu wa feliciteo engebana unika maji unika hazi hangale mwana ho hati ya amani afanya pare hafanya ya mwenje izo do atu felicite ukai mrunda abo ya Afrika ngedo abasa uheba isaba sawa hunu ngodo abasa uhula shamdu boko hamdanganyizani hamtafanya anya mdedeni wameza msijinini wondu wo mtu wao kweli ike abo kamwedo bado msifu nafanya henye badi unafiki uhoza wanu wajawa amba kwa tanza oni mwenye baraka waula wande warenge mdobi woi ebala dodo we mziba wala wambaja ukartuta we kartata ukambeza hanyu woge bidio mtutu yake mtwindi wodo upande huo ile swala abasa ngani yabo kwezi de la husu emanzishianu yanja Facebook yabo ngwaja la mkomori kada parwa bantujwa na nibulio wa mpira wa komante o wa mahakama wa komante dele swala linu kwezi watukufu emliono kamjaliona yanzu habanuka haina mndu ya deklare mwana utowa hahe sababu mbaiza entere za kidunia na juwe adhabu imlindao kiyama ekakaja tubia yode la mandu abili okamwana mshe ya lolwa nguza yoye mwana ya parwa ni mzaze na yabo mbabange yabo izopia hanta mali ilo tambiku haya na munde tena oi anti haba nudo oide mwana siwe ide anti ha reparo fundisa inu deni la bidin emwiono hizi habari hizo kama mjaziona lelo kwa watukufu emziona kama mjaziona watukufu mziona hao abongari ikaula zimu ya Zimbabwe huso sujet hiyo ya uka aina mdu ya deklare mna imana yabo mziregeje mdo manifestation wendi yao komori lelo are manifestation pia le aina mdu deklare mana utoa haya sio mbaiza interesa dunia na jua hata mlindao ya bili okama mshia lolo guzayo mwana ya para na mtata haya na bomba bage yabo Gabo ngama baoje ese habari zo kwezi namjibu mbabirishie majawabu ya hanyu MD ya deklare mwana na mru ya paro na mzaza hena mbabange yabo nga mzifikiri ya jeza ngo yiso kwezi watukufu na mwambeze fikira zanyu baada ya mapashese habari hizo kwezi ngo zadi ni ngebidio rizi hadisi abola la ya baka mwelisti ngawa mwelisti abola wachile we kupara na mzaza we mida na mrenga
Ola mi dem déclaré ola. Ola yo para na do. Ifanye jazali. Ni mwede seni chatu jazali. Aina mru. Unindwa ni hata unajisomone ya aina mdia shanje mru zina. Au mru para ni mru tsomzazahe. Tikubali uka tambilwa aya nanoka zini hundu. Asbasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna kwezi. La iloma boyo batani yao majaya. Yabo ngamjibu yo aurijibu. Enyika mwana wajele maswala yao maidi. Emdu para na mzaza hahe nemdia declare mna mwana. Yabo ngamziona waje kwezi. Ramo janrenga bango keti mambia nile jawabu. Wala hambele jawabu ila haho shautito lapiza ukayo batani. Wana rongo watiti swafi. Enjiro swafi liyo mzaze ya deklare mwana ambaba yabo. Na mwa beba ilo swala lilo rumweze rezo lelo litamba zemba lezambano wa Komori. Haina rongo ndenia. Yeye décoré pour avoir la situation. Erijibu haunga mjibu yo. Inama al-amalu bin niyati. Ndogo denia. Ngabo rijibu haunga mjibu yo ranzi. Iritanganyeze fikira. Wani mianza rudo sanga. C'est un choix de vie. Ce qu'il a fait, c'est pas crime, c'est une question de vie, tout simplement. Kawati mvuku. Ngavo dharura. Ewa. Yanuma adui. Abdu jibaba yabo tisati jibu. Yabori rila uzeri jibu mbai jinro au nga mtangao. Mi nga monoka ni mafundi na mrisise bonti. Ni waniseni jibu mbavi aura ni mweshilia ni kwezi watu kufuransi. Rambiye emanarijo usamihilo. طيب الضرورة حذر المحظورات. اوكي ihoti ndi horiliyo bufahari entsinge kozao omrongozi uo nguo mzirondo rizo ya mibatso ya bositsofa na bibatso siwa Komori. Wamba wasomoneze fikira za ombi. Ewa amjibu di ngosia abo ngamanisona katika mshida ni jibu mbai jindu wanwa. Le swala salinu parce que kabada joja swala la dinena mnainu rahao la udungo ulwa ezenyilene mava hune wadufu mwaina mdia so jambe ngujibu ikawlazimu mdia intervene mnainu bam yaonese mava. Le swala la haja watukufu doka haina mru ya deklare mwana utoa hahe hasiba bomba izayentere za kinafsia na juwe yandabu imlinda we kakajatubia haraka. Abili okamana mshe ya lolo nguzawe mwana ya parwa ne mzaze nabo mbabange yabo izopia hanzamali ilotambi kuyu haya na munde. Si tu veux être aimé au Comores, sois un grand menteur.
ngabo za muhimu rahanizo bushimeji. Waitsinda mimi mtukufu linu suala laja Facebook masuala maili ya imana nyasi yoi ya zone savane. Yede ya zanti ya halafu wandu waka uzikomante ngabo ambao ya bonga si wandu hinri wangu tiono kana kairi ekenga mina fikra niwone sembavi shelensi jomba ashe huo nondongo kadha no kujazamba ya bonga mni permete onambe mbavi bangu hau lirire nsirambe eza eshe jihadirishiwa nao amnirusi yoni one sembavi fikra hau طيب بسم الله وعلى بركة الله. يا داني ميمي فخاري imana nabadishe jihadi ngari wanao nambi nekairi ya jihadi domdo subuti ambezi tuhenda haruma mfaume mwi shamda tifanye protokoli haunafiki hamadu gori wona wezensuzini ele jawabu la haina mtu arume makaulu maili yanu banu na mwishiyendo ishelekenga mwendo ngamanzo mniburi semanyo enamna mtoka njia mimi fahari miti mndu wa uhalalisha au hauharamisha wakabidiwa doone sazinu iyo wandu ambao Darul Ifta ikayao wafanya sharia wautanganya eze fikra baada waelewe Qur'ani nezi hadithi watanganya watowe fatawa alafu hambia mufti doondoe hambe wautwadia haina sujamada inu ya haja wabenu liyo wananti wangalie Mwenyezi Mungu hangu amboje zenogozinu mtume ngo amboje watanganye nezidali wambe enu jofanya jao yatuka ujua hasami hilo anazia basi tuka ujua abasa haisangu ujua izo ajwa lisofanya ranzile lo ya abona jua ya ukana ngejo waziwa jao yode amado mimi fahari miti wa uhalalisha wala miti wa uharamisha. Mwenyezi Mungu hamba lima tuharrimu ma ahalla Allah yabo de namna yoten la tuhallilu ma harrama Allah mti wa uhalalisha izo Mwenyezi Mungu aziharamisha ya weke mwanzo ile mtu woi hajidanganya abantu ajitaru ma polemiki ajitaru ma problemu parce que kajarumi ya hikma atonji yambe namna hiyo ya bonga wajuta masuala menji bana ya ukange mru ya renga mnariali wa mru ya deklare mwana Faransa nge mru ya remesa mtango wa swadaka ya mru wokongo parwane mwana haheno ya dohune mnariali nge wandu wa wahamsihiri wafanya rogo kadha hamali za wandu waikayao wazihundu ho wana wa deklare almadizo mkauzi juwa pia no mdaza kabati wa mbozi jiri yoke tulokana leze swadaka abiga buskanzana behindi skanzana bebanu ya ukana ngabo wandu wenji watuka ujua ngabo wandu wenji warengwani santima za uka wana wahe mwana mawangami yantina ushindo jana wabana kenja jana beja Mwenyezi Mungu harambia mruyati leriba mruyati dulumu bainge kafiri mruka dulumu mimi fahari mamushiyoro bagaji na mufti ya bidiu mwede mwa muzise shanga mwanzo nisaidie mbabi titi na isoma nijuao alhalalu bayyinun walharamu bayyinun mimi ruha nguyo homoni ufanya hazi wikange zilatiza umro zilera za swala pia mimi neka kafiri mikajiyo monti ho changer dina non dorenga mba hindu mimi njajoka tranquille mimi wanole dina langu Fakhruddin Sayyid Abdum Shahidi
wenza shonga wanu waja waandisa Said Abdul Fahardin atayora nzintira dinge juzi atayora nzintira dinge juzi shele sualanga mjobanu njeni mjibuni watuka ujuo ne dhuluma ingeba ka hikma waiha jotende ya beukana henye ebanuga mjowa mana ndore declare wana waho wanyanyasi utila mibanje declare mungu mambo Mungu nifanya hina za ushinda nsifanye zinu mimi parce que ramba al halal bayyin wal haram bayyin eze are maladi zanrabo izopia o changer dina ho habandrabo misilo tukotana be o habandrabo yo halal au yo farudi amjwa bailo dhambi na mwishiyo rezo nambao kemndu mmege banu mbaba hemana ngondo yado parwa nayo ilo dhambi eke mwana wa hemana mangu fongo viole wangu fanywa ja utele team ndege banu team declare ilo dhambi yabo nifanye nifanye yabange lazimio parce que kati taru mwende ni nubanwa mambo izo mtume sallallahu alaihi wasallam ya bazabo abotina utanambe ha sheka kwa boja udeni banu kana utofanya hizo anza yamba indeni eni yangu bora nifanye zenu eni yangu bora lise fami badeni ya utanza lise fami shakuna da wana mvinyo na jauja shabo ekale le tite sidente na biwando lo fana tanyoti pia udanyibo wana ma declare wao pia amundo madhambi au kama marenge mjemdo unda mapesa mdeklare wandu wenji ngamli wao mdeklare jao izo pia ngamfanyao ilo suala la polémique amanga ndomba ke ala hoto elina intelligence ya udichibu na udisansa wo ya wele jawabwela mando ya bamda tambe rabo aweni mtu abandabo e akilea he uyo ngelo kanabo kampundo matambi abuke bidio ntobie monti et le suala la bidi eza halali zibenu eza haramu zibenu ezilo haruma doute nduzi chao e baba nunga michao uti chao sha ngamina mdulo mwade mathalan ya zalo irewe kana uni kwa visa ni ambasadi emroe mwana makatushindo somesa ngabo shonga shinjo mala ni bala na edo azaidi ya deposit mtamba yongo dola hubi yongo fanywa zitsoro nitsinaona na ndeclare kwa mna mwana hangu njeni msome yala ujinga kaba wandu wafanywe na mnaiyo haina mndu bien sûr abanga bweni ya shayo kena uruhusu ina mndu atufanya hizo yanzao ya jabeni yangu mitikanza jao shabanu sile malari yo c'est pas le moment hauko arabu amba kullu maqami maqali wanu mndama seze maliza kahunu pia na ndo ulo hifa wanu enge mtso subuti ilo dire jawabu enge nyima fundi munjili yao ziswa da kabana msubuti mbauso azali pia no ndo mushiri yawo botila minjo urongo ulapizwa no ndo kumeba no ni wa bala yenu wa block ni wa sampanye dibakishe waidi shanyi nyoti pia kama bawa na makauno na wana hadisi wanteso ndo wajibi waongo wafurahiyo kama na uparjo na mdundo na imo mlapizi eutoranti yazalingu wandu hifano funga wandu na ndo afomo barini kapata takaulu zimala hamba ukana haina mdu hibiyo mdu komori haina mdu atoa mdu hazini bure haina mdu afunga mdu bure iko o mdu wa detourne weze mali komori atongeza izo krimu ngamina zuki wangu parasast hamba Fahruddin zingojo mdiba ndo bati latifungwa tikabona izo makaufana sha mtidomba banele criminel usifa jihadi wa echebo Fakhari no abuka mtuyole wanro banu haina mdu yani kwa mali ya jia somese yafanye la pitali yafanye nzia ya tuzifanya wandu wa faumo bareni wandu wa faumo l'hôpitali a negligence wacho zombo wacho malala wacho zindo scanner na hizo pia asiba bia ukeze milioni hizo zibani wandu abo wa madhalimu ngemanu wa ukamtua ona sango toto twaba sainu jwambe diaspora yo ti declare mdu jao badi we nam declare ngusomo ngulo mbahindu timtaze dhuluma ngena mbe uswala mwambie o watongeza ori declare wana wanu minja declare mdu o watongeza we madhambi ya hija ngabo asbabu likulli shay'in sababa abo nja halalisha njaba mdu yapare mdu na mwana na mdu wala njaba mdu arense mdu meta udu hele bango mparoni wa hangu mimi nja tuzifanya mimi walanga monoka yoti njema yu haram shezi haramu hizo badi ngabo nziro rahani hizo yunda ila habari
ngena mabeba wallahi kera torenga wandu jerido ambanga ruwasoma o eke enti ya hatu risubitira mbezembi zilio enti ya hatu msomo urengeziwa eni ya soma kufanya mbahazi eni ya fanya nana hibeze mariage izo pia abo pia cha balinga abo watongeza wandu walao le purun kuno ili waenshi ngabo watongeza wandu watawao no waenshi mndungu hundro back avec mention kana ou paro jojo pashi katina mndu kabatina mndu jo mlibi ngamina kuzenyo ngo jone sayashe shanje mbadzina bo noni urege jo usome utike abo ujo fanya ndiro rahanizo ujo firwa au jo wa mndu yafe au jo rende yakuloshar au jo ndogo furo bange uto fatawa homba kaula madali nga nzombe kenchi atulilia fikiri shauti tofuliza jo basi yule mana ramba ukana udu ila sabili rabbik بالحكمة والموعظة الحسنة بس يبان كبتا جيري موعظة طبعا أصوبة أصوبة دياسبورا بيا هاي بعد سامبانو أمي سوري بعد بعد زمان إذا كانوا وزير ما سيما دما وهالي كولي كم دوكيزي لكولي زيلا يبيديزي وهاني مينيستر دو l'éducation eze la pitali wandu mabanga mmasaidia wakoza neze umeni neze ndini emisada inu ontipia msaidia wandu wala ngabo mapesa bala na mwambie wandu wahibe mapesa yana waangalio o walokomori bani kamja soma udofanya swada kana association eni wandu yaunderi ali kutokwa association alafu lelo mje mrenge wala wandu watanga mabweza association mapashi ya mwenda no huja endo bia tokane mwana mimi emnari ali nurao wakatuntosha onzo nangale mwana ona hunu ngwa huwa hele parti ne le pomme de terre na izopi agebidu ya change aina vacances gebidu ya change wangongoza etenguoza ja unga ntu actualiziwa au aina mba ndo yona rumwetele ngwanzu ya huliwa ekeka ja huliwa ya bongo jonda ushitakia ya utarma problem ngwanzu ya urtu ngwanzu si se kemra lemba maele ya aremba mwa ya banu kopala maji abo salamtaka unu deseri ula kakajala mnafuri izopi ya ngotwanza kucholozi ula mwana likoli nganzo zekayezinu nganzo ja utao kabati mruhunu ya joshinda yangale mwana asome na mna lazimu ekati nebeza misada zina yabo sikanzana bebani ya ukana kamna ujua umbulie mndugu wa wanduo hifa kamtuamba kane banua nuwa mana wafao hindu ngabo wanduo ulao hifa directo machao ngabo wanduo wafao mobarini hama ubenza pasko wakati wa mruenda ya soma ya haji watu mrenga hazini yanzwe ya leano ya vai abu suwango ndo ya firo suwango ndo ya hibe suwango ndo ya jire barini yafe ebani yuzo mu mafundi kamtuzi wona shalelo mitilo fumbu wa mbaina mbunabe shanka mwaruka nga mtambi yobade mafundo wanu ibidiri ba usese mbizinu riziziye no wada zapia linu dhambi na dhambi ele tino dali de amba ntoba mjo usaidi yako unide bucheza sedian bokoni yare ngwa zande nukapati ubaki ngutsorenga indeza ine mala undwachi oya declare habandrabo mnyezi ngwaba udon humli aba ina mwapale ne bazina ho baba hao directement na mwishiyondo faharika jamba mde halali shondoko ba minda subutini halali shondoko banu za haramishiwa walenda subutini haramishiwa za halali shiwa shaye kati twaliati elewa ngamjuka uzamba ha hikma nyezi ngwaba ezenogo pyanjo zifanya shakabati ngogonziro amaula riba ekaina mrulo ndolani kototo amba minti ndolani no ilia doni kwa mali abo yodulma 100% yodulma ekawo imbaba hede aja tem nabiwo ya mzaya ngwazo utatate ebanu go tatato tabari utanza kwa naye ngwazo udonda meje banga majoro mashuhudi abo hamba ndabo abo iyo misilo tukoja nwambie kabo awundu matambi nge aba sabwe mwana hangu yalo mmade yalona bwade mwi yanza je hata yatukiria hacha no wadengo tumodano enjeza awe mwana msho hangu tamba nafanya mabala timu lola no nangale kapshile ni mrenge ya ungulo mdu au yafanye jao yafanye jao rahawe jaola no ni msove abo mkini kengo mgo twamba mjukunda mapesa mkini ni tuno arali 20 abo tuno arali nsaluko namba wi mwana mama talani abo kamjuka uzila kamjuzito wa sadaka kamjufanya jao bano ni mali yanje abantu getumwe daru masadaka da konyi de mabidi mwambie kana na baki wadilifu bawangu asimbu hao wangu afao bonti juvanu wangu baridi na juwa na asubuhi wale mata wangu basi pia wangu komprimeza za maitini ezo kuzo tipia na mdoza mba izo ranzinge mjema bese chauba alma madambi ba akbarul kabair linuda bidiru chauta mego lido adabu ilindo ao
na baka sina hamitsana ndo ulo wafupia ndo wafumo barino ndo wafirwa ndo watongolwa ndo waviole wao katakani mazima waliba uswala mbie mruol ngeba tuka habaje kwesi mwanama mtukufu fadilatul ustadh na wawitsuwe yabange banu asubuti aba uswando ndo washago garimishia ona tena kama mabioni na mdo mushili beka aba uswamba ngo gusubuti hamba tindezi iberu gasiba ndo sina hamitsano ndaparo mushia ba ina hadi kajaje somazi hari yake kashindi afanya association na wao engujwe kali biti mruni wazao mrige ni mre kama tena beza kweli emana wawia ina hala joshindo yake kashindi ya bu association ya magusaidio wandu ko tongo julo arumende ni ortega ngwambo zedara sa somo rekaujwa ka kwa ndoshoni ngoni mwa tuna kwa waona shoni na wawibu kajabu association izo za hai shakana ujabantu lelo engena wawia asubuti arumwe mahamitsanu ino umfukare ino azali ya lobana owana wafirwa wa viole wa wahibi wa pula wezitwa wandu wasugofa mobarini watola pitali watomba indu toka yonti uzina basi hamadeze mali zila zina ngwa sende wandu wanikwa wende wazine anafuka batu ambonongo shana wawia josubutilo ya jambe kana eke udeklare mana bofani tija babu na wantoje toze kangaya tija basanto mambo obwa ntojo msapana abage mchijo mweza watu majifiri wanu baba ngari mwona oni bana mjuwa ndro ya uka ekiwa Faransa ekwa komurwa Faransa wa ojana basemengo shenda na shenda waongo watungo urumi abaiza makerita sizitoza hao o ana walobanu wasoma oni babiza hazi wa wana wa declare washo wadata wangu wa ihopi wa ihungu watugo ura malanzi aina mdu na pare mdu na mbaba hahe mdu ya tileriba hata kafiri kele jambo mdu alidhulumu yabo afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd yabo mbabi ingo irongo wambiye diaspora ukanyoti pia mkini wele mroni bakaza roko zile dao tichao shopande undwaji kapatika unula usubeti upa uso owandu alihaji izo yambao mufti izo yambao ya ukamufti ya mtume mwengoni madami bazironda lile usubeti ukaze mtume ndabo ate makafiri kwa pati ya subuti yana mbekana Muhammad rimono yo akaula shileo rimono aruma pangamaka akaula bashileo awaka unukamsi alafu akaufire mafiririne madongoma abo rimono ata makafiri ya bujali kwa pati ya subuti abakaula madalid makauli ya pia kamja kondani mwana mtiti ya chubaliri harendo amati hindo tongolo kamja kondani wandu watukofumo barina na usiku kabati ya juzis emana wandu wafumo barini emana wandu declare wandu dabo maona wandu arendo na into zamba shanga mtu mwambie wandu wasovwa nyanyao watijo hufa anu mdu mwangalio hao hata ntojo ujitapile banti na ushida ntojo usome banti na ushida hore ya collage na usiku hata na bamdu kakutoma hindu isho ibata yo mafiti ntobati hore hata honde Dar es Salaam kujabona honde jao kujabona udukala na nafanya mamari ya shibade njoshira nimbali ya jia trete wani ya tifeyo yajitapili eba mtina mana hangu bana hizo ni kamzamba wala wajibenu wa warendo zenai shawanu wanzo wasove wandu watapalao hapo Mwenyezi Mungu tuangalia uka banu tu ambao tifanye ja unaofanya Mwenyezi Mungu ono wale manana na kaufanya wala na beka khulika insana dhaifa kamshia ukwezo watukufu abuja basanzana bendi mdati ntine makeri na magutuba mimi yotulio ntoa marugo kwa namjubiwa wangama abo hizo ni elewao ya ukana kuna uona mndu arengeshone dati ya mndu dase jowone mndu pombrende evu hamrasuwa eni araswa mbrende evu awechao kuna uona zitu angezipulo udase jowone mndu kwa bizasi mndu kujona aliwa ya pa hitwa ya pa bizasi amana mndu kwa pia umtulo pa chao hapo kitabu katondelani yabo dezazo kiwango yabo hashiringanya ukanti hama hashiri yabanganya hashiro kati kuna uona wanaume kwa lalona wanaume wanawashe na wanaume na violi udaze jwambe mtukana Evan Zabarove na mnaino vanwa mtungo zina yo haramu eme juzitishia fundi ulokomoramba ana mbisho muziki kesho itwange dotambalia geto kadao ha mbisho muziki twange dokadao ngemndu ya uliliwe mwana ya hafa ngemndu ya fungiwa ngemndu ya violewa ngemndu ya tolo hazini bure hizo mtu kabaidi hizo mtu abaidi anambabiye bo babanu
Abatoto na miti fundi. Data hima fundi waishilie ureti fahari banu mushili. Wana wadona mahamiraru. Ngwa viole wao. Kamtuwa barongo. Zabari, shele mahakama ya azali. Bana hatabu mdo Faransa. Anatabu mdo Faransa manu mdo Johamba. Ebane mbandura la usoma. Ebane likoli inu ikana hobe likoli la usoma ukana. Na mtangeze swada kazini izozo mhimu. Ebane kamtukoja mnabi emi utulumi wanto doto wa swada kashoa uwao warenga wazemalizaho wa komori kamtuwa mbia chao. Zabari, shele ketisi komori. Banu besenge video ndaze kama nzoni se komori ntiro ngowe banu ndawulosa komori no hujabangu. Wakojo nizo wana mapia wafanyao wenji. Abantu kajo nyumenezo ngo kuzonziro iho zo ngo kuzonziro tina paro joamba belu tijao depuis ujoka ukana akili ya onene tengwe ni la pia ne magari ne mapesa wakanyisiziwa ya unde kabati la pitari kabati mbayundwa hula kabati mwenje kabati ni wandu maju hamwe makao ngeze mali zila banaka bomdi ambakana mnduna rege kekende wallahi ujoka izo mali za kaulazimu ziwa hala pitari zangali wandu wafao mubarini izo mali za kaulazimu zangaliwe zirewe ne mamaskini hakawa upia ngwa harumweri haya ya wandu wao shaizo timali zali haji yani kiwa yani kwa gari ya baluane de yarongo wotere yori ba zoni zo abidiri zambe ega mshia ukamtashi haina mrenda aeroport hiyo ni toa fatawa mimi ngamtowe fatawa mimi fahara basa haina mndu ya juhaye nda yarenga mali ya jua ukaka jafanya hazino ngabo wandu watolo muhazini ngabo zirewe ngabo wandu wasufreo haina mbe ajuhaye ndarengeze mali zila ya remea zali koti ya mzini ya mede mwema basi uo na juwe ukawo haliri ba mubasharatan haukowa na nyasi kwa fomo barini asibabu de mapesa zali ya jo regeza ya wanike maisha ya kreyezi emploi ya fanyeze la pitali ya watrete ya kreyeze lekodi wasomese ya wanikeze ende ya ulezi mtu ya mbena mlime bati mnikaneze mashini ya fanyeze hazizo zontipia kajazifanya basi mimi fatawa ni toa au mifakharudini na minga mjoka masul ya hizo namba wabanu yoriba haukazi latimali za hanyo azali kana uto urengeze mali zahe ya dominikani mweda mumdome ya koti ya rento wanati watonda ya watu amini wangami nyomwenzi yani hopia wafe izo ndizo namba ya ukana azali hamdali dishani kabati fundi banu subuti hazambe zentu zinu kwa mdo ishia na wawi umchwa ezi wode mdu ni mshia wabanu yosubuti gabili azali ya mbati chao show wangu wadu wabiri ho na mtange karanto rwa msiri tu karanto rwa nyumbati karanto rwa hicha karanto panyicha wanatela pitali ila idejo ya ngwenda ye filme ila pitali isange avancer mafuko machana matsan kabati mdu dania bujo subuti anambi ila pitali isalelo ema médecin wanda eze machine gizonda za prévoyer la jazi twabala ema infirmière wapangwa watu kufanya ziwa ngwanda hobi ema technicien wajuka ukabala ema jineze ngo juka utwabala ngwanda hobi ema jiajuka urengo ado twahula omwenje ujuka urumishia bala ngonda wako capital yo kabati manje na mnabi yezindu juka urumishia bala pia eze scanner eze yeremu bafanya defi ingejoka abamanyuba bajole ndabo ufira nabo notela nabo izo kukeyo nizo alonizo ayibona kudawa tawo ngamthu amba kukeya ude matambi madiro ya jo tsogeza eqaumu ya hatu yanga biziwa banu risomo sadaqa sha badinga bo madambi boko yawo ikawula zimwenti ila ikeke iti ikawidike rubamba baparo kantisha izama ikawula zimwike kabati ntibala emisiri jayata banwege enge wandu wa mijini wakubali wabuba abasake jabi ndo wa emisiri komori enge mkubali abasa bido ndo wa hela pitali ujukana mapesa mjini wa ule mashini za dima rihulembe uza milo ribehe komori na mzie misihiri be misiri ule abukabatunji hata mtu eze statile zijazao neze sale kenga bongoma eze sali ndizo zijazao ekenga bo kumbia ekenga bo majili sinema bangwe shemisiri yo ketina mdu winjiyo yulo yabone tona ro injiranti na maneneze nzaya maneneze mbade wakemba hazi ya mjobona ikaina mbujo lamba ilo de bala maki kabati utoduru mdu kabati utona mbugo dumsirenda hibwazen kabwa bakoba ola katina kabwa katina mapesa ulamba kabwa ikaumba mjoda ule mnafuria paya ikashinda mhudu izo ndizo abidiri zambe shaka mnaujo uranti mdu ya dotulo mumje mdu ambia wana watulumi wao mathala ni mimi ngabo wandundami watola muhazini ngabo wandundami wafungwa ngabo wandundami wa ula wahafa
ngabo warendo wazirewe ngabo watawo ntiju ngabo wafobarini yabo wala wasufreo ngamanzo niangalie wa karibu nami walo wawade ngamanzo niangalie wa karibu nami wanzo wasombe ngamanzo niangalie karibu nami yafiwa geyabo ngoronti urengoze maliza homsomo no unono dodo nambia ukana nitange lifanye swada karendera fanye msihiri lifanye chao karifanye majili saenda rafanye chao karendera rafanye chao karendera rafanye chao alafu lelo do njie wala udungo uambia ukana na mtange na mnike lifanye chao goto urengeze uambia ukana panese malizo sa haram ha ngeda yarenge pia ujobe auzo lelo wakauzicho kama ninu haram ha ngeda yarenge mnali ali wandu wakamtanga pia be kedimba mshahari mna 1000 euro mna 1200 euro uongo tweli bemba nyumba yali bemba mwenje ne ba maji ne ba assurance ne ba ticket e kaba taw awulumba indini yabo haliba sikapati mapesa ubaki ko tamba wandu njaru mwa mitango ko tamba chao warengo watuko mnikani mofanya chao yabo na mndege mnali ali wo mumrejozo wenyi mwene mwambia zali wa haba baja budgetio eze mpoho aeroporo hola duani e jau e mapesa njia neze passport mzimu zao na mwene mafanye ntina mwaize likoli neze madrasa mdete diaspora tranquili eze mabili wa hundra ekenu mali haramu wajwanje mroni eze mali za haramu sahao chamda tiparu jambia mro diaspora tena ambokana tanga jao na mwambia azali ya benafasi ze famisa atunga rjo yenshindo hunu mdo tena mbia ritowe enero tena shambuli azali tere libre kabati ujotushi azali ramba na mdotu ya azali na mdotu ya imamu ya mtode yani na mdotu ilo dilo nuko hamba piye ya wanikaushi ya bangu watu nsampani shawa helele ya mgani ya bokwezi abiga busika utani mabia nivanga eza halali zibenu eza haramu zibenu mduka chamba ya dhulumu mzungu au mdukadha au islamu mduka chamba ya dhulumu kafiri kwa chamba islamu kazicha aina mgojo nda uzisiwa yo muhimu hambia wandukana na mdotu mdia pare emane le zina lambaba ke ujo kawendo iwajila na zibani daona baki we mbaba nyezi mgojo kanga maskini ke usubiria ngojo unikaza khair fanya hata sheka kena ukishi wewe ngawe na shua ngawe na mruanza uje na ebanu kajaniko mimi sikana wangu waiti ngabo mdu na kada mina Egypt ya kana kanseri anza ya jebanu hata baki engeba kamrunu ya tutambe wide mdu mshashanje kirita sino ya msove hajoizifana awe ngabo jomba ya mapesa ngabo jomba do unono izo ina mdungu juo yele ujolipo ini ya bien sûr إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن الله لا ينظر منيزم كادون قالي إلى صوركم إذا صورة زهان ولا أعمالكم ولا ينغاليز أعمال زهان ولكن ينظر ما في قلوبكم إبا نغو فانيزن غزينو ودورنغا ما بيسا إبا نغو فانيزن غزينو جو وجوكم شارع هو جانغالا زينو غابو ليست يا مدامبي أكبر الكبائر إبا نغو واروهي تو إذو كم تزيون غابو فيوليو وانا واتيتي وواف غابو اندوازي هاو واندو نمو kawandu watungufira wandu kawandu watungu sandu mvinyo na bange kawandu ni kwamali wa hela pitali wadu angali wandu walo wadi watuna nafasi za upashi anu warengo desa wandu wa fioma la honipi aina mrulo komori ujobani yaje ngutuambokana mfanya retari mhomo mnujuha mfanya jao zontipi iyo dera hangu ya ukana ndajo ujabanu njeni halalishe nongo mnyezi mga isazi haramish yo haram amishiyendo yo haram omduka kapare mwana na ingu joka wimbabahe haja wanu wadola wanu ekeramba le seul juge c'est Dieu na reke wandu wadile fu shanga bwizo wasoma ba ujoka na inuke jabiti eketi satamba ukana utifanye chao tamba ntino mvinyo shaba sintwanza nnomba ubu aumba chai aina wakati ndona mitwanza nnomba maja kono no indenda kia tamba ekati mna bomboni ila mna shingo mwishele cheche shi wakati na hundra amtwanza ni vurum sumari ele kasumba ya ledaha yabunti nakabjana be ile mana nakawulivura ndakanza ndole le batifi wane mwana tifi wane jawu halafutikana hamu tikanza ni liwa Zimbabwe tijondo obligation ndo vura mbapo msumari yodeni ya hangu de juwa ushati no abiso usama biba abo yu haram yabo utambe rabo utidulumu yu haram na miti de zamba abo ketonanza na be sha yo jawu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi yabo ngani banu kwezi yabo ekemnyezi ngwa isahamba na mtume ntina droit ya hamba shabo jao chakena ukiri
aruma emahainu pia riono mrungu wa wandu hifaridas riono mrungu firo wandu ridas riono mrungu wa violeo wandu ridas riono wandu wa hibiao wandu ridas riono wandu wa shirikio ridas wende warenge wali muna ridas izo pia engeri tuandisa ukana haina mrulana rungu hende hawa uno mruwa mabacha inu dhuluma inu haramu inu riba inu dhuluma haramu riba sha ngebano ule menguni basi kabati mruro ndo naye kati le diaspora inu mjamshanje madina pia bo diaspora mjabanu bo diaspora kamturu vumbu wa baba ho watate wanu wanduwa njia ruwa mdafana eketi jaban usikunamba ukana wallahi ekaipasa owa komori wa hibiwe semaliza hezela pitali no msomo no unono ekaipasa mdengeze malizo mwende mazini ke wanduwa mpira baka iri mshindwa tila pizi wa hata shamnyezi mbuda uju etila pizi wa taba ndaba utamba kweli emana na kauzamba hindi dabo ni sikini yao wandu wafao wangami yao noti kapure tila pizi wa hata basi nga nyinga mchukura ntuando walo komori uranti belu na kikina usupa jihadi na ramadhani kutuamba rongo isheleke nga mazo mse komori shanga mdubi yao diaspora haina usiku mtungo wambia banu watange wende wabahe msiri watange wende wafanye joto shama na hao mana hao shanga mwambioni ni diaspora na mwishendo dinarun na enero mjo mto mwedema wahe msiri hau madrasa hau mfanye jao hau mangalie familia hao basi yo angalie familia hao yodi yo wenza fadhila haku yu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallama haruma eze zakane eze sadaqa harudi habayi ndi wa ati dhal quruba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wala tubadhiru tabdhira innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin sainwanu ilimon دينار تنفقه في سبيل الله سينوانوا نمونه الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النفق إنمنا يوتوا بس يهوني سوكانا دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك إما pesa wayatoa he nzenzi ya zamnyezi Mungu hawe mapesa wayatoa no utowe mndu yarengwa esclave huri hawe mapesa wayatoa no ili unike maskini hawe mapesa wayatoa wanike familia yao basi yao wahunda thawabu dayo wayatoa uyanike familia yao ewe mndu mshwa mdoreke kudamnika masurufu awe ngujo tuenda fanye tobi na wala mbaba hena mzaza hena mjomba hena hao wahunika umlise umnosi abo hubuli ya shonga ipasinge shondo shajiri yabo wotila mitide wambo yabo ujohunda mnaria laba saa na mtaweze misihiri ilo mijina njuke tunda mdu ya injia mdu nangale familia ya ngalo wana ya ngale owadunga yabo tsainu wanu hadithi ya emba telefoni inu ipasu watikana mbabi ndo ajinga ya tawa ine mbabi ya baki shabo owanduwa hesheba tawa iyo ile mewa ipasu emba benje manda inu nabulia ni ndongole yao emba benje manda inu ndo tuwana kaswida muishili yabo watukufu abo ke ujoshinda na trawe dhulma na trawe riba na trawe ndrabo wa Mwenyezi Mungu yaharamisha eze aya za venua eze hadithi za onesa ya ukamda tambe ndrabo sha kazi jangaramba wizo Mwenyezi Mungu hamba ngena randise banga bo mahala ni hadisa kabwe madziro nado wa rohitswa nado wa violeo nado wa firao nado wa hibia nado wa shirikio wakati ya jarambe kana Manu mrengo wana wa ukweli mjanga masoma Ufaransa shanga muhundu mnariali wana mdo mtoa swada kaberi aliyoke tulidi donjo zungoni hanyu na mfanya hata mtidonje haram henye anuwe ya mlolani Mwenyezi Mungu amnikani mamaskini shangu jojo mdendani matajiri na mleta wakali Mwenyezi Mungu eni mria ambe ukana weide mrume mparo wana no Roma hao abanunga bo problemu banu jau hizo ambabi onduwa elewe hatartibu sho tsorari ya wende aina mdulu abo 99% ya he diaspora
kwa joka unjia shakalelo karishirwane ari banu ngari joka nda mroni bari banu uri declare wana watu wa hatu rikahunda mnaro boku merenda rangaleze famiri wa ari banu ngari joka nda mroni babanu umedashunga we ina mrenga jaba ni yatona mana kintumparane mana umsiba mziro watukufu abangi abo mimi ngamkubali ya ukana ya oma dhambi ujoshinda mruka do dara udhambi attention tahsabu hayran mrati dara udhambi mruna wanise ya evite bainge 1 euro ekamnyeze mgo haramisha ndogo miti mruha tawa usubuti nambe ashe eke halalisha ndogo miti mruha ujanambe ashe kamjodunga izo mnyezi mgu ya hambe ikati shindi izo mtojo shinda nambe mguna nsami sha harumwe madhambi ngabo madiro yawe nareke wandu wakweli riandise harumwe madiro ya uka enye kamranti babanu mimi fakhari mitile mro wa hazeli koli mitile mro wa lapitali kamem ngabo bije ngabo misada ngabo passeport ngabo wandu walibao izo zibilizi wa ministère de l'éducation l'hôpital ya au centre médical yebidi wa ministère de la hawemeri Vovalo bije ya nyisi wa ukari yundo misada ata inu rihuzo mbagashi rihuzo mbakafu rihuzo mbaiza pasporo rihundana na milioni mengo mitanu tazinu yabona batola milioni yaho unono na batola milioni yaho umsomo na batola milioni yahe mahakama rirengeze mbabiza majuji rirengeze mbabiza mashiniza mbabizanti ya na batola majana matanu mbabwenje batola ralishiwi mbamaji batola chao ende mwana wanagese mlibo wanro hazi wao yede namna ndo akofanya mabe iso na mabe au kamtuziona ngo mzionao shakuna uranti bisilamu kejabi ya do shiriki kejabi di bado fitna kejabi ndo ndo tola muhazini bure ekemna mwana mtita viole wange bidio bafanye hukuma imru ya viole wa ya ulo ya hafa fainana ine moto mtuna nge bidio bala hukuma ilibati joka ndo zirejeza tena shambuko tujenda endea mtafanye ya jawala kwa swala mimi lokaja hapa nufarika timwe maroho mimi chi no ubu botasi eza baru wakanga bizemna mwana woi parce que tu parles au bout bukati mwana mupuli nendeza na bala aisa habono ate baba jata mnamba mnaitsomba ge mwema ge tranquille shangu sirena mala katija ashinda muhifadhi wa mgabili bala mngendeza abonge yabo izo nizo nakanzari mwambieni kwezi watukufu ilwe dhambi homru ulariba ilwe dhambi homru habandabo ilwe dhambi ho paramru itone ledzina yabakia bantu watukanda waone sabab likulli shay'in sababa izo ndizo rakanzari mwambieni eza husu yaburielewa na kwezi watukufu ujoshindana tawe ezi habari hizo eza husu Facebook FM na Badruddin haka Ortega live wajaba jiri problemu haroha paka ushitaki ya taabu ya ziwa na wa Ortega live hajale lo hende Facebook FM ngwamba uhatolwa rahamde janja banu yamba Facebook jao haubaduru jao mria lapize baduru hauya lapize ubeidi mruna tunde zonongo au mria zilawe mruna tunde ekengwa nzwe ya Zambia ngwa nzwe ya juwe banda yeye kajaparanza kemakini raija joza ngo zatiri suwana pale baduru yambe bobadu ebanza jini banga tambi hao oitsimdo tutolo jao ngujo mabiani au mpare ubeidi au mparo wenyi wakofanya zidona odo ajo mabiani emana wa mrenga ni mana wa mtoa usije unje ula pizza baduru bure usije unje ula pizza Facebook FM bure babo ojoka ujitaharu mahasara ya bure na ini yanje ngo za tumhusu yoto undana ndugo za tumjibia wale mana nakaujibu swala linu la husu ezengo zinu zikaujibu hemba akili hangu ja wakati wa Jibrilu samba ukana Jibril some saizo wasoma mdo kana baraka eka honde huzungu wa mru udeplace honde uombodi wa hule mewele jilifu fanya indini upasule mba telefoni kawe na haki uliva eka hamba ngo bali onronde wa wagide utilorenge mapesa wewe bakutina agency kutina billet utoja ujitaru ma problemu eka uniki wa mali hamba ngo beho wandu heji kujawabe habo warejeze mapesa direct kaireke mranda umuhunu
rahane kema ulitokea mantonje mndoni bawo na ndongo mwana nyokuja mashaliza nasiru mwambia ni fadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin fadhakir inma anta mudhakkir fadhakir inna fa'ati dhikr watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr izwandi jorambara be kwezi watukufu abonge ena mtuha ba mathalan emba dhahabu ya wandu ya hibo atalelo watu mfundi yabo ya subuti ya disaidia yamba evan kweli banu wa dhahabu na yoriba au bala ila tiriba omeki orege dhahabu ya wandu kabati fundi mtima atata fundi ya joka non kwela ibi wa dhahabu ya wandu mwenye tsengu tsoda ibanu mwenye kataniki kabati takati sawa na viri gulina hiyo pia apo ekemjua ukana ezemalizinu maliza haramu ngeba ngamdo maliza haramu ene wadu washi yandu bisiri na uwa hadiko lina madrasa kwezinu malizo wakumuru wanu pia ina mtu kabatu badede tina la nge yaje yarenge bale tina la mtu hiyo tindi horilio ekeni mdunge swiri hizo za hao basi ule upande huu amina swala la mafonctionnaire wa Komori ebanyi mafonctionnaire wa Komori ebane contrat de travail hanyu do urendo waruma wazali au manu msomo mbahindu kampanyo hasi usomo utimba usomo utamwenje usomo jao yabo basi haina juma ifo udoenda uswalie juma mahala azali ya juka hanzika azali ngo joda wa mrenge bayo de contrat wakofanya ni mafonctionnaire limdungu ambanga mfanyo conference mpani yele service ebana kamchero kaba no mabwanda abo banu mabaga mwedo ruma emergency abasa ola mndu ambango mbeno emergency hata waendeza Afrika we arahitwa ya kutke kutu ifo ya trawe na ile complicité ya minusu ifo wa isawa jokano Komori pia wa isawa hamu wado wafanya namna hiyo na mdambi eze contrat ne mahadisi mko ufanya parce que mimi wallahi Kenya utipia kamjadai ambe no karjo fama nulelo kawe ari tende tisomo tijanga msome so lycée yabo basi ngamjotolo hasine kenjenda arumwendile ya CRC ngamtojanda licencié lo basi abakamjo licencié abakamjo na fungwa basi ekesambati chao na bakamro wafanya jade zire na wao pia mwabeza kweli baba wakati mduka tumwelewa haina mdu ulomba hazini yabo basi ngusone ndo amamshenzi mdu mani yazali basi kusone ndo mshenzi mdu mani yazali basi kabati mdu sukutamba chao aswande des mwana ma on finance no trésor na la douane basi mtsorendo ama waruma basi bandaba pia risale jumada hubi abokeza tosha nyinyi chabora nyirwa baba hanyurwa tata hanyu hanyurwa baba hanyurwa tata hanyu watoro kwa mabaidu tona mana basi ibani zinunga zifoni ndiza mbona watata hatu unumuhima zamani mse wangu mzachirafu ibani zitobia ndazi bizini ezinto bien dizin ikekwela ina mndu jomba ida somo bala basi bala ebanu somo bala abantu kamta soma hitu ina kati utowana mndu la somo ngamina wana mawili au mwanamsho hatu mndu mshama na mwanama tu edo bankede akufanya hasi waso mondo banu ede una mfanyo hasi basi aina ndogo soba kita sinye hapo sinye hapo ebanga mtukoni bala kita sinye jani sinye no wandone ngamba pesa ja basi aba no ntimalo mfanya hasi wabwa mndu asoma ukweli ndio na imaleka ekia joshinda fanya hasi da no wenza shonga wao yao atawajaza wasaya wakamru habangu pe homa beni majana maili Komori yende adura masema jaya harumwe Komori kamili ezerugo izo pia abo iyo basi lijo enshinro batina problemu za tongeza bahani warendo adaka kanga modona be projet abo mndu liba unlibe chao basi msorendo amakaba zaliza mwana mtu wangu Fatima Suja namkena mbamba dunia ya umsomo wasomo namkena mbari anyino baba anyino watata anyino anasho anyino tsero kwa basi mdondo mabele obale zaza libasi le unga mswalia onu le unga mwede wa aya le unga mwede chau basi wabwa ya todo mbali yani amakasi udovura enda yo yanzo ende basi wallahi na timu ça fait mal et que mbugo nzo kozino
moto jwa kanitsele mnda ko rumax abantu comme tasoma hiru mwaka ya mwene falsifier diplôme mje banu basi mchoro wa mama gonzi basi sur amini ze feke raza e moa e daula onoza de waiti azali enda babu mtata na baba do hundana ne bahati shawaiti azali yo waiti azali inijo jili komori inu bahati nje mayari jelia bahati nje madai biboda ba we mroma ngo nikiwa majina monje na msomo na emergency elera emergency abidimu ione ola mro atrawa katsuone haendeza ya Afrika ngondo ya system senje yotena wallahi nyi wanafiki sha wallahi na bimu kemono azadi emnanti wena mna ya mshinda ya debot wama mndani kwa mna mpira wa puzio katushinda hamfotoha kwa jomba ila ilikuwa mpira wa basketi uamriani kwa ya swalize maharibi awe ya dhuhuri tusoma baingi ujuheza majimbo muoni kama tujoshi emibudi Allahu akbar kaja shinda ya mswalisane ya dhuhuri ngeunga mwari mwamnikende ya swalize tahajudi alafu mdore makoti kashinshe ushahatu wallahi ngapoha ushe uchaba dabo mtucheze akili zanyu mzira tsada hupi ana aridi hundushe udokana mba shiemesha hauke na ukena inyama shi au mbedi umena mnaila iroha idubu shambani udotulilija ngende ari vazenguo udokana mdu mwenza jibi yambe godwa mumsabaka umbuli daza uruwe bebe nele jilaho ilo mdofikiri ele bangene le golowazi ne kolo patrango libihanyo ulivura ile jilaho ilo ni enu jodi shango jokujoreze mbi ataw keja mzee wangu usikelo msirine de Australia ya ichie mru Bismillahirrahmanirrahim Yesu kuna mbaba ya kautse yako ya roha ya tatu janatse Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanur rahim ha Amona Faruk ndo liwa ndem na raunda Amona Faruk izi ya madisha bana Tibure ezil para ni paraniso baba no watsatse no wana madwokana emroika karena ka umuntu amayero katsi majitso ho ewe yarifushi yanda hobera isiwe ha namwode nzima halo mdiabo ujobirabo yamteplake nzima pujile bazamyo na koshaula itsuru mambia ru mwasi ashira ha he badi unaitindro dogo bada ni kamera yo bada witsa obo bali kamera yo do head ata ye exercice à la maison il faut reculer en direct exercice à la maison hein ainga wotoi emgwe ya latifu mnanzeri wa hini wasila rumeranje ila ni unde mnatso wana ntede yango wanga ntede yango okume ntede yango okume majini yalanga imanga washile banake ni mdodo fanya jo baba wa komori na mwana wa baba wa komori wahalo aziri majana mara awizo sashe majana mara wali wazo heze kasida na twenje za sashe 20 yao bahingo no mbaba platon tsanu zantede aina mbuja nga mnatede yabo izange jo watosha kweze plato zeke ziloka zinja amade mabana shamna plato mzima normalement ibidia toshe kana mbugotoreka mnatede bala bahingo no mbaba isilamu emwana yango bavuni no walodi ngoni entede tionge jao nge amabala mdulo na bombianzo yivurize ba bayo katilo mhono ukama ula mhono wa zumbi bahingo buata amaparashutera sasa nyetele ila irenge bala akama bala ngoro mhogo watire yorenga mnedi nyabo alafu twapidi ola washuhuli ni atone that ajo kakare katabalele da oterenga kodela ntede la sukari yale halwaija wala mnadi kwa mjimba renge jao gali tawdo hena tchopula kibawo wakati ko gotere wandi seche bat wala mnatede na mdarege mnadi ni mnabriki mtiti wa mnatede bala yale bayo ko wajanga kwa tunangalia basi utonera wala gutsa windi gutsa mshwara ya bambe ya saba lendisa na balanga bwanyanya wenji walohunda alafu ulo lingolika jahunda wala harengele ko delante de lila haliti ha bandu ono afera bo
Bandu na afera ko jambeze sachet. Ah, endo foro ke mwazo fanya ule juni ya la ngano ndo fanyize biskuti ko mwazo ina mndu moda honia mndu biskuti. Shekinga wana watanu sachet ukana na biskuti ile enda tondo wanyisi za ina mndu. Unetse bakona utabala do urenge mikoba mitanu aina mndu kutoka una basu hambala wewe ula magazi ula uhula bakujana kufanya kursu. Ila aina mndu bana ngebidiwa hunde mna ndini mzima. Izole sachiri za wa komora wange banu niza wa hundu abantu wana wanwe niza wa hundu basi wacha wala uja wale shemba ni omisiri ni wangamize zemali za emisiri pia wazale aba hawadubie mitsango bao usikale mitsango kaja towa abo mzade tuo tirumwa ikado ntano atahala wa yatwa direct abo demfumbili ato usukila timpara eva wanula oparwani aibu shangabo mndunda weni ko humjua mumjini hanyu tipare mru huo wallahi tipare mru huo bananga bantu wanje mtsango emrola hautungu ba mtaru ma problemu urongo mtsango kutsunike mrola abo demfumbili tiunde nus mtosheleza zukiwa ngo topara mamdu hamza yafanya hazi alafu wala hende ngwazo mapesa abona mbele kado jari mdibe ni mfumtsano habashe unike yabo boni yaona weya unike yabo abasa boni yaona we but ntwamini ino mana tsoni kaba yalo hintu yodi hada ni na chahuni tena tedo ambassade eto lokho urokoskola mikata dipena si bena ndiba la tibaloni sikiwangu bala yabo kitasi kamto jamaudu sabe bana mtsori kanywa ile nganyama unu Egypt mujama ndo wajaza na list kamsina kumfanya kwa mskola mikate yabo na sardine unisebe signature wani bale nzaka basi yono maudu mjenda deje tena bawi mndu ya hazi yani bale ujaba lelo ha wewe ndio leo sabe winda mimi leo ndio maudu shamida mimi leo bali ya unike ule yabo yani sinya bakitasi bale ntondo yenda basi jantu kwa jamaudu ebanga nabo mfanya uko hino uko mkanti yabo muona mndu mzima acha nga mungu mozgelegeni apo bose banjia 15 euro tsaini wanu ngo jorenge second ndege 5 bale ndio abeda ule mikate yabo jerile yabo na viko yabo na njini sabe tukuzaki mafiti nkomori tumlika mbato mana titi mndu fikiri la position tukanda la tsambali abonge kwezo watukufu sikanzari mabiyeni bana yauka ni wandu mabamo de msomo na mduka na badignite ya hanyuno wa mzayani no ana shwahana ni wazazi wa Komori mmonao kakabati uzayo na hala ni mdu abidiaza pia ngamchukure mwazonole uwo msacha na kanebe la pitali za rabu na mamitse wa rabu na hizo pia kabati mdu panyo hazia ebanu mkaufanya contrat de travail ya ukaina mahala azali ya tukanda swale juma mdomdunga aina usukajo pashango jumdom ebanu mfanya contrat za ufanya haza uwa mfanya contrat kama suka na mamizisien wazali bali zetrapo ne mapotera isina we gebanu zindra bomdu hamba ya ukaunuka rutambi hao unibele mna telefoni unibele wana hata ngwambele oni nyama na ziwa tsola hende haringe mikiro ulanga bokana enti yangu ezentu zinu pia ranti le bali nulija kabati mdafanya greve kabati mdabeza ngo gezondo nayi na mwede matuta mone ezengo pia gezondo ranti 2018 kabati mdashitaki kabati mdambaja amabianizo nyoti pia kabati mdu ambati chao tsoi gabo mdu amaduwo ngamju hao kweli bwazate msubuti kweli mwele mahime ha pays les moins avancés au pays à revenu information en 2018 les Comores on a été hissé l'information en 2018 les Comores on a été hissé des pays les moins avancés au pays à revenu intermédiaire par la Banque mondiale peut-être n'est pas au courant il faut le lui dire. Deuxièmement, notre PIB par habitant, il est de $1,500 par habitant. Sans prétention aucune, dans la région, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. Troisièmement, il y a eu Covid, il y a Ukraine, il n'y a jamais eu de pénurie à Moroni. On n'a jamais eu une grève sociale sur le terrain qui réclame qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas ça, qu'on n'a pas ça. Des gens qui ont... Amwishiao ya kabati usiku wanduamba ona pasa. Kabaja katabu, gebanu zinunda abo ndongo yinu wa Komori wanu wakauta hazini ebane nsole ita wakejanda tawo wa Komori enkuhinda ita wakejanda tawo omwenjenga botabo kabati emajinga botabo kabati esansinga botabo kabati tabo kamona onyi wandu zinu kabati ujo zamba changa mjoja mwambe diaspora ngamlauri banga mpanyoja karlauri ndongo za utodudu sakabati fundi abo ujo ambati chao mwede mliko sema lizilam likweli mzimbi mwede mafanya drapo mdo fanya azali drapo wanahani wafaya wapia watu ngoviole wanofungwa barini mtona maji mtona mwenje mtona msomo
Owanto umewalo mai guvernoma yo. Ndufikiri banini mdunge hamili wana watanu. Yori bana vinyo na winzi. Banyinyi mwangamie kuli mtu mbele matari da nyino baba hanyino watata hanyino anasho hanyino anasho. Mwadi maduzini azadi. Yende hata mchunde mwani swafura wala ware mwani malezi wala wadangu chabonti wala wapondeshe mba bisa jubani bonti. Kamem. Bale mabisi miaja sabu mundu mabisi mundu mapesa mwanisiza. Shahoti ya pare hofanya eza lazimu izonyika mundu mapesa. Aukanyi wandu wako mnyezi Mungu amlaani ni. Mnyezi Mungu amlaani ni. Ala la'anatullahi ala dhalimina. Ulaanifu. Abasa hinda jitaha tongo weze regio. Kuna tiba udo kartala wambi minazi na zongo urente ze regio edo mbane ikoni ne mbajini ne moroni ne mitami hudu waranti enti ya hatu. Alafu kweli ngabo majindu wao nawe namna bwana wiyarongo waone namna eva yao. Wado ambari undusheo. Au ngare ndora puhe sheo. Sheo nda shibi mashihunta. Na mwambe sheo mashihunta da shibi. Wanumparu wani aibu mreti bo. Chakariri undana na sheo ndashi mashihunta. Na mdambi sheo mashihunta dashi. Na sobela mnafiki hata basi wa Komori. Kariri Mwenyezi Mungu kwezi. Kausha karimu mundu sheo. Salamtukum. Aizo. Ni wandu mwabanga mwedorma emergency aba samjo mdoga ola mdoa vote wa mahala kada izo tilizo wa mabiani. Sheka nga mazumfanya ula ba izo sahani. Alafunga mwabioni ya ukana hariba ngaba wa hao pare. Amina ni mwabia oni ya ukae pare ya mwage wa hao. Wakati rizo kana ti ni wandu mwabanga njinebeza mashirikanga mfanya uze pare nga wallahi bila hibesenga mdoa ufapirizo pia. Katirizo kanati nyo andu mabaga mwahauze pare no regezenti yo besenga mdofa pirizo pia. Au kaka mnaudu hamba pare andi samitami huli utamoroni kabajabira mahamiraru isaituni hapia. Mashirika ya yanu rijoka ni weti. Ega botola na biakana alwano haina mtu azofa mbargo daino wana wadani. Ela pitali la izo pia. Mbala pitali nzima iwa haoni mashinu wagere ngao mahana. Wahopia ni wando fanya nyumba yungo fanya mezisita. Mezisita zilo yungo tukoptimu. Apo ngamlao riba ni wandu mabaka nyine mashirika nde bana mlugo usifu azali shakabatita. Kablia ngambe homhono watanga wa mze wa hangu. Mze wa ikayao miongoni mwa wanadamu wasulihifu na waona duniani. Uparwa mze Salimu. Ikayao hala harumushe siwa shamaore. Ala mzaza hangu ujilianuele zina la mazetuni. Ngena wana wenji wanashwa hangu. Si Halifa Salimu. Azilanu wanyanya wonti pia arumo mji wa mitamihuli. Bese miongoni mwa wazazi na waona duniani wa makinifu wa sulihifu. Eze wirdani wa wonti pia. Hadija wanashahangu wao. Mwenyezi Mungu ajalia 2003 na koheji. Mzaza hangu wote mjua. Tikadada mina wazaza hangu wararu wa mitamihuli. Emana mshamba baba hangu mzaza mkubwa Mwenyezi Mungu yajomu nika umuri mwinchi amuhifadhi. Uo kokwa mna mwana hatuola ya fariki hunu Faransa. Mwenyezi Mungu ajale kimna mwana uonge harumwezi rehma za Mwenyezi Mungu. Allahumma amin. Ngabo mzaza hangu para mma aja. Ni mwana mshahangu Zainaba mzimbaba. Ngabo mzaza hangu uiweika yao emrumeha fariki usiku wa lelo. Mze Salimu yadoka jandarumeri hale daena marehemu mze wangu mze Abdillahi Saadi na wazee.
abonge mzee wangu yala arumweshe si wa shamaure yalula mzaza hatu ya zayo wanashwa hangu no wanama wanuonsi pia afariko usiku wa lelo tijona mayu khiana hauka mdumshahe hako heji likaiho tisaidie mbabititi na kawijua wende zao ato wakati na reje Komori amikoni bala ntona waja wandu wala waswili wanandu hiriwan ntweda tsindola ndola mzaza hangu ola adungana ni mruma heu jabalari hadisi hata waendo zao alanga mimiswiri amkireveyo tiono wanika envelope tibua tihundu mapesa menjiro rondu abo bona kaureje imiswiri ne de naso memga ibenza botika hama ukangamba lumnari yali abange amobo Mwenyezi Mungu ike ngayo haruma emizani ya heze tawabu zahe abasa ike haisangu wono eze rehma za Mwenyezi Mungu yasubirishe mzaza hangu mzaza zetuni ya makinisho na wanu ya wadunze nzia njema ya wahifadhi kama wenze na wajuhu ya jalie badado msiba unu aundane na rongo njema hun duniani jeri wonane nao mbebone kama wenze ba ranzia abo raere mzazi wo iwo hanti ya ukana mimi mwanamma ho wanasho hangu wanu mimi mwanyanya ho wanama wanu o amitami huli ngwajua o makinifu no usubirifu wahe mzazi wo ine mrumme wo ino nduwe mawahao fa as'alullaha al-azim jalla fi ulahu an yaghfir lahu fallahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه وإن كان مسيء فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم أنزله منزل الشهداء والصديقين حسن أولئك رفيق Mwenyezi Mungu na tenuru le kaburi laha hobo mzee Salimu. Mwenyezi Mungu na jaalie ike hubeho maalahe mashuhada lema mujahidina mitume ne malaika eze daraja ike jannatul firdausi de mahalani boika yao doenshi muna jaalie unikoshi yoshaho mhono mume utinikiwasho mhono musheni wala hodi ngoni Mwenyezi Mungu o makaburini ngabo wandu wakauranza riwanzao Mwenyezi Mungu na jaalie haina lahdha ikengwa ufuraha ni o wandu wakodo waritendea Mwenyezi Mungu na jaalie ikengwa ufuraha ni wandu wakodo waritendea Hanusi kwa lelo unu tieshelea mbabisha alhamdulillah Mwenyezi Mungu ni makinisha au katika na hamu kabisa kabisa ya himana she wangu Zainuddin wala yafariki homorisi na tushindana mmona Mwenyezi Mungu hajalie usiku wa lelo de nakauona mndumshe anda ya mlola abonge timida Mwenyezi Mungu au ka tindati sampanya kabisa cha Mwenyezi Mungu hajalie ike Zainuddin daino wafu hatu antipia kengwa furahani ho walio ikengwa ona njema zinji waziona au rahani wako uziona humu duniani Mwenyezi Mungu joma suilisha yakamdumsha hae babo ngeharuma ya mvio utuhenda aje msulaje mnikeza khairi vahe humu duniani na akhira aje waona nembeboni Allahumma amin yabo ikamhimu hoka ridoeshelea au kale loya hao au ya hatu iribiri urenge wao
maudu ngojo vira wando aji urirenge ufa demana romba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ritife wanafiki haina wanadamu yana madhambi khulika al-insana dhaifa shahoka riwanise rido ombaze dunwa risido liwazwa fu hatu avanga mumparoni haina mahala ni bokodo mlio wombele mzee wa hatu oi mzee Salimu babaho wana shohangu wanu wa mitami hudi no wana mawatukufu wanu libeho mhono watanga wauka linitanga laha tusonti pia yabo ifoni behe mhono watanga riwambe Mwenyezi Mungu ni mpareni ujukana nafasi ya swalatul janaza lilghaib ya mzee wa hatu muhtaram yakaura Mwenyezi Mungu woi Allah ngabandu wakweke ukansida wanangu hadisi akwi uyo yo hufurahisha ema hadisi no unyanya no wansani yetido wandu wakaujiwona na uwo mnduri ya zaya ya somesa ya lela wange as'alullah al-azim an yaj'ala jannata al-firdausi mathwah وأن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى وإياه في جناته ودار إقامته ومستقره إنه نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر الحيين وميتنا وصغيرنا وكبيرنا يزم لنا اغفر له وفوهات رواه رواتيتي رواه مرواشي yarijali yeke emafuko ya hatu awe mareje ya hatu dembebwe kamwa benzi yaritowe unafiki yaritole madhalimu yaritowe no mafisidi fuwaro tsawe ezensi za hatu yarinike wandu waadilifu wa aminifu Allahumma amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum leo jumana mbeze dua Mwenyezi Mungu kana zimshindao hari makini shanga joka kasi haruma bwana ya haki karlindawi tawfiq Allahumma amin yabo wajukanza wa inshimbabi baadhi ya wana kasida ils seront les bienvenus ajouti ambabi mna kasida wa bakhta ya rishidi ambabi kwezi watukufu wa shukran wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.